Moraš biti malo veći. Pa daj. Dobro. Aj jebam. Vseh 6 je bilo. Now turn right. Prepare to make a U-turn. Please make a U-turn in 400 meters. Now make a U-turn. Kameramo jutar. The destination is nearby. Please follow the arrow on the display. Skoro gremo noter. Škoda ne poči, ki bi lahko to fajn posnel zdaj. Samo, pa veš, da bo zdaj težil? Please leave the roundabout at the second exit. Navigacija aktivira, da se naslovi. Area of destination. Mislim, to ne razumem, ne? To v angleščini? Si? Destination izbere, no? From next address. Your route is being calculated. Please follow the arrow on the display. Jesmo. Tak mogu. Lahko pa tudi fuzbal igraš tak, ne? Pač imaš. Your route is being calculated. Please follow the arrow on the display. Radio stiši.
lahko tudi nišam probamo, ne? A probaš malo manj rukat mogoče? Ne. Ja, je pa nakupovalni center narisan, ne? Kje što nakupovalni center? Torbico, ne? En krog boš naredil še, da boš enkrat verjel. Zdaj za malenkost od zamere. Please leave the roundabout at the third exit. Please leave the roundabout at the second exit. Sam vrtiš. Ja, ne gre. A ja, moram iti ven. Ne. Glej zdaj, kaj sem da bo snet. Now turn right. Ne, da gremo še enega. Ja. Lahko verjetno greš enega. Kaj pa ti hoče, da izbijemo? Roundabout at the third exit. Kaj išči ta, kje je Ljubljana, ali kaj? Ja, je tam. Ne, tja gor. Ono stran. Evo mene, probaj se naravnost, tako zdaj gremo še na pumpu posnet tankanja, smo zmagali. Zdaj, kar hodi posnet kaj? Pa lahko sploh snemaš na pumpi. Briga me. Nismo odavde, mi smo Šobice. Se zmotili. O, je. Stric.